klubova u Beču. Večera smo se posle jedne male pauze ponovo sreli u ovim lepim novim prostorijama i drago mi je da ste odvojili večeras vreme, da zajedno prođemo kroz neke značajne teme koje se odnose na naš svakodnevni život. Zbog svih dešavanja koje smo imali prilike da čujemo u medijima i masakra koji se desio u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar i onih dešavanja u opštini Mladenovac, pozivam vas da minutom ćutanja odamo poštu nastradalih. Slava im. Život mora da teče dalje i da se iz dešavanja nešto i nauči, u smislu da se ne ponavljaju iste greške, ali život koji nam je dat, svaki put moramo da sebe preispitamo koliko smo na pravom putu i mi i naša deca, ali s obzirom da je to jedno zaista filozofsko pitanje, kao i tema suicida, o kojoj ćemo i večeras između ostalog razgovarati, ostavit ćemo autorki da nas večeras malo detaljnije upozna o temi. Pre nego što krenemo sa književnom večeri, želela bih da vas informišem da ove godine zajednica proslavlja već 50. jubilej, da postoji jako dugo, da su ove prostorije otvorene za sve one koji su raspoloženi da nam se pridruže u novim idejama, u nekim novim koncepcijama, kako poboljšati rad, šta je to što naše ljude ovde posebno zanima, o kojim temama možemo da razgovaramo, dakle svi ste dobrodošli i ja želim da pozovem gospodina Luku Markovića iz zajednice Srpskih klubova, koji je predsednik zajednice, da nam se kratko obrati. Izvolite. Hvala Svetlana, dobro vam došli svi u zajednicu. Drago mi je da ste tu, posebno i drago je u velikom broju da ste se odazvali. Nekako sam puno sretan kad gospođa Rašković kod nas pravi promociju knjige. Ona nekako, od svih knjiga, nekako mi je ona najsvjetlija tačka, uvijek me iznenadi. Očekujem jedno, a dobijem nešto skroz neočekivano, veoma zanimljivo. Vjerojatno to sa iskustvom njenim radom dugogodišnjim, pa je se to izvježbala. Hvala joj što je izabrala nas, zajednicu ovu Beču, da promoviše knjigu i naravno da ovo neće biti poslednja njena knjiga, bit će još dosta. Ja sam je čak obećao da ću ovu knjigu da prevedem na njemački, da ćemo da izvršimo mogućnosti da se može da kupi u Italija, Verlagu ili negdje. To ću da ispunim, svako obećanje sam do sad ispunio. Ne može se sve stići, ovde smo svi dobrovoljno, dajemo svoje vrijeme, dobrovoljno i činimo toliko da nam to ne postane opterećenje pa da pobjegnemo, nego koliko može ko da uradi, a svi zajedno kad smo, onda možemo puno da uradimo. Pozivam, naravno, kao što Svetlana rekla, za sve poziv važi, ko želi bilo šta da čini, uradi, pomiri, prinese, donese. Zajednica je otvorena za sve. Beč kao grad za srpski narod je bio uvijek nešto poseban. U ovom gradu se mnogo stvari započela što se tiče srpske kulture, istorije i svega. Imamo jednu prazninu gdje Srbi nisu ovde bili kao migranti, već su bili kao gazdobajteri i neki period kad su se odvajali, događali Prvi i Drugi svjetski rat, pa je ta praznina malo trajala, ali ja očekujem da će se vjerovatno uskoro opet neki pjesnik roditi iz Beča ili bar nešto i više možda od toga. Čak bi to volio i očekujem i volio. Na tome je da mi
možda ne možemo da ga otkrijemo, ali da pružamo mogućnost pa da dođe do toga. I zato stojimo otvoreni za sve. Hvala vam još jedanput što ste svi tu. Zahvaljujem se gostima iz predstavništva Republike Srpske i gospodinu iz naše matice, iz ambasade Republike Srbije. Dobro nam došli i hvala vam što ste naši gosti. Hvala dr. Markoviću na uvodnom govoru. Ja se zahvaljujem gospođi Dijani Bušić, savjetnici u predstavništvu Republike Srpske ovde u Austriji, koja je večeras u društvu sa gospodinom Vladislavom Vukotićem, takođe savjetnikom u ambasadi Republike Srbije, ali u privatnoj reži. Drago mi je da je naš brat Jovan, koji prati dešavanje u našoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi, večeras prvi put u zajednici. Mislim, ne prvi put, ali prvi put kako mi pravimo manifestacije. I zahvaljujem se, a s obzirom da smo bili zajedno i u prosvjeti i od početka je pratio rad dr. Vjera Rašković-Zec, mislim da je ovo lep povod da se danas ponovno vidimo. Pozdravljam i porodicu Mirković, drago mi je što ste tu, naravno i sve vas koji ste večeras odvojili vreme. Kao što Luka reče, drago mu je što je Vjera Rašković-Zec izabrala zajednicu. Ona je i član Austrijsko-srpskog kulturnog društva Viktimina Mina Karadžić, pa je i logično da mi koji vodimo društvo promovišemo i naše članove i njihov stvarnosti rad. Doktor Vjeri Rašković-Zec znate mnogo, puno smo je puta predstavljali. Ono što je svakako možda za neke još nepoznato, da je ova žena napravila jedan izuzetan preokret u pedagoškom, kulturnom i svakom drugom smislu vezano za očuvanje našeg srpskog jezika i našeg kulturnog identiteta. To kažem s razlogom zbog toga što ona i danas u njenim zrelim godinama želi da svojim delima pokaže na ono što je u životu jako važno, da te tradicionalne vrednosti koje smo i mi svi doživeli i smo u nekim, kažem, srednjim godinama, ponovo vratimo na pijedestal našeg društva, imajući u vidu činjenicu sa kakvim se sve izazovima suočavaju i naša deca i mi sa njima vezano za njihov virtualni život. Nažalost, nema više tih kontakata ličnih i nema tih razgovora između omladine, sve se svodi na društvene mreže, tako da dobroveče, izvolite, možete sesti. Tako da često čujemo kako naša deca kažu imaju po 3-4 hiljade prijatelja. Pitanje je da li su to zaista prijatelji i koliko smo ih naučili da zaista ta svoja prijateljstva grade, da ih neguju, da uporede i naprave razliku između virtualnog i ovog današnjeg. Često se dešava, verovatno ste to i vi videli, ne samo odrasli, nego pogotovo deca sede jedni do drugi i dopisuju se, dakle nema te komunikacije. Upravo dr. Vjera Rašković-Zec svojim stvaranjem, svojim stvaralaštvom želi na neki način da nas sve probudi, da učinimo nešto na tom polju u onoj meri u kojoj možemo. Ipak mi živimo u 3. i 4. tehnološkoj revoluciji i znamo da je tehnologija mnogo napredovala i znamo takođe da ima i svojih prednosti, ali naravno tu su i ti nedostaci od kojih nažalost nemamo mehanizme da se adekvatno branimo, pa eto, dešavaju nam se i takve stvari. Kao što i sami znate, meni se činilo da se ta ubistva i masakri mogu dešavati jedino u Americi, na Divljem zapadu ili u nekim filmovima, međutim, nažalost, došlo je to i kod nas. Celokupan način života, kriza, ratovi i sve ono što preživljavamo se odrazilo i na nas i na našu psihu, a deca to na neki način posebno doživljavaju. Ovoga puta smo se sreli i da proučimo, odnosno govorimo o toj temi suicida
koja je takođe vrlo prisutna ne samo u Srbiji, nego u čitavom svetu. Ima malo istraživanja na tu temu koliko ljudi pribegavaju samoubistvu, ali ostavit ćemo tu temu stručnjacima da je razjasne. Međutim, svakako da je ona povezana sa depresijom. Koliko možemo da prepoznamo depresiju kod naših ukućana, prijatelja, dece i njihovih drugova, tim bolje, jer za to takođe postoje stručnjaci i oni koji se time bave. Međutim, jedna moja koleginica s kojom sam radila u Beogradu je izvršila samoubistvo, pošto je pripadala sekti Jehovi svedoci. Njen suprug je godinama tragao za razlogom zbog čega je to učinio. Dr. Svetomir Bojanin, poznati neuropsihijatar koji je pisao o svemu pa i o temi škola kao bolest, je rekao njenom suprugu da prosto ako je neko odlučio da digne ruku na sebe, on će to uraditi. Dakle, nikoga ne možemo da sprečimo u tom pokušaju i 24 sata da pratimo nekog nije dovoljno. Dakle, ako je neko pronašao izlaz u tom činu, da svoj život okonča na takav način koji mu je Bogom dan, on ima pravo na to. Dakle, bez obzira koliko je to bolno, ali to je na neki način u njegovoj psihi bio izlaz iz situacije u kojoj se našao. Mi danas takođe govorimo o temi koja nas prati, nažalost, treba i o njoj nešto reći i meni je drago da je dr. Vjera Rašković-Cec zajedno sa dr. Sandom Rašković-Ivić, koja je takođe neuropsihijatar, pokušala da u ovoj knjizi osvetli neke tačke ovog mladog, fantastičnog, inteligentnog momka, koji je očigledno imao neke svoje strahove i neke svoje unutrašnje porive i razloge zbog kojih je odlučio da svoj život prekrati na taj način. Naravno, teško je shvatiti da se tako nešto dešava u našem okruženju, pogotovo ako je to član naše porodice, ali prosto moramo da shvatimo jednu realnost, da je to možda za njega, po njegovom mišljenju, ali to će Vjera bolje znati da objasni, bio izlaz iz te depresije koja ga je od 10. godine na neki način opterećivala. Ja ne bih htela više da dužim, mogu samo da kažem da je Svet knjige i gospodin Stevan na njenom čelu napravio zaista jedno vrlo luksuzno izdanje. Mi ćemo ovu knjigu večeras deliti, znači ova knjiga o Jovanu Raškoviću nije na prodaju, tu ćete knjigu dobiti. Ove druge jesu, to su Vjerina sabrana dela, Pasijans, zatim imamo kratke romane njene priče i ona radi na sabranim delima koji će takođe ugledati svetlo dana i koje ćemo, nadam se, Vjera u ovoj godini u Kolarcu. 3 su gotove. Ne, 9 knjiga je već izašla, korona ovaj 9. Ova korona je 9. da. Pa ćemo to najverovatnije u Kolarcu u Beogradu promovisati, ali ćemo vas o tome, kad bude bilo detaljnije, informisati. Kao što rekao, po nekim istraživanjima, više muškarci izvrše samoubistava nego žene. Uglavnom se to dešava u jutarnjim satima, manje u noćnim, mada ima i toga, ali kao jedan, da kažem, nema recepta kako to sprečiti, ali ono što je u našoj moći, ako primetimo neke promene i ako možemo u razgovoru sa ljudima koji nas okružuju nešto da uradimo, uradili smo veliku stvar. Kao što rekoh, danas smo tu i moje koleginice koje će učestvovati u večerašnjem predstavljanju Vjerinog stvaralaštva su profesorka Mileva Čokić, koja je godinama bila aktivistkinja ovde u zajednici srpskih klubova, vodila sve kulturne aktivnosti i radila kao nastavnik maternjeg jezika u bečkim osnovnim školama, pa je pozdravite kao defektolog, pa je pozdravite jedni. Zatim je Slavica Klein tu, naša spisateljica, književnica, koja takođe učestvuje na mnogobrojnim, da kažem, festivalima, a i vrlo rado govori o Vjerinim knjigama.
Dobrodošla, Slavice. Nela, naša draga Bukurović, koja često nema vremena da nas posjeti, ali večeras nije mogla vjeru da zaobiđe profesorka. Drago mi je da si tu i drago mi je da pratiš vjeru na njenom... Hvala, drago mi. Znam, učestvuje, ja zato i predstavljam učesnike u programu. Pardon, da sam prepala. I naravno imamo još jednog Mlađeg Raškovića koji je večeras Dušana, koji je večeras doveo i svoju sestru, a i suprugu. Njegov rad smo arheološki i celokupan koji je imao vrlo plodotvoran ovde i predstavili u zajednici To su srpskih djeca krugova. mojega starijeg brata Srđana. To je Dunja iz Amerike i to je Duško koga poznaje. Dajte On nosi ime moga oca. I na kraju Zvezda večeri, kao i neko ko je doajen srpske kulture ne samo u Austriji, nego mogla bi da kažem i u čitavoj Evropi, koja je na pravi način predstavlja naš srpski rod i uči nas na koji način da idemo kroz život, dr. Vjera Rašković-Zec. Ni u najcrnjim snovima nisam sanjala ovakvu promociju. O tome svjedoči i moja crna uniforma, poprskana s malobrojnim mrljama bijeli. Ona je simbol mojeg preostalog kratkog života koji mi je ostao nakon Jovanove smrti. Danas je 25. dan maja, dan mladosti u našoj nekadašnjoj domovini SFRJ Jugoslaviji, simboliziran kao rođendan druga Tita. Neki tu Jugoslaviju karakteriziraju kao vrijeme, u navodnicima, to nisu moje riječi, kad je Bog hodao Jugoslaviju. Šekspirovsko-hamletovskim jezikom rečeno, nešto je bilo trulo u državi Danskoj. Nešto je bilo trulo u državi Danskoj, u Jugi nije bilo nešto trulo, nego sve. Bilo je trulo sve. Stvarno se survala u haotično ludilo bratoubilačkog rata, kojem upravo svjedočimo u Ukrajini. Dan mladosti ne slavimo više ni u jednoj državici nastaloj nakon raspada zemlje, što su je i ranije mrzitelji nazivali sfrljom, to je kratica od SFRJ Jugoslavije, sfrlja, i prije njenog raspada. A kakva nam je danas, poslije 32 godine, ta mladost? Dobročudnu djecu, nevine i naivne pionire, zamijeni dijete ubica ostale 9 djece i odraslog čuvara. Prestižne beogradske osnovne škole i dobi na društvenim mrežama u prvih 40 minuta čak 47.000 uglavnom pohvala i znakova divljenja. Adolescenti i mladi ljudi u sve većem broju odlučuju se na suicid zbog besperspektivnosti i beznađa. Kad je Gogolj objavio svoj roman Mrtve duše, Puškin je zavapio: kako je tužna naša Rusija. Ja ga danas parafraziram: kako je tužna naša Srbija. Prvi put sam se
zabrinula za Jovana kad mi je Sanda krajem 2021. dakle mjesec dana prije suicida, poslala je mail koji je završavao rečenicom. On u mailu piše da je ona sa svojim suprugom, Sanjom Ivićem, odgajala svoga Jovana kako god su znali i umjeli, dakle pošteno. Sanda nije samo psihijatar, nego je Sanda doktorirala na temi adolescentne depresije a nije mogla, kad je išla u sprovod, a sprovod je okupio preko 1000 mladih ljudi na -7 i velikom u Beogradu snijegu, ona je samo jaukala. Nisam ga uspjela spasiti, nisam ga uspjela sačuvati. Ona je bila doktorant u adolescente. Znači,